Nakaway kakali Mahindra pickup kabadon new registration number ML05AD 5108 lalap dagi dekat ke HDYC kabalakit ikimasi ban penyat bean rengkat kerukom kaba penken ya ka ain bat kabalong ka jingban ben yakimrat ha karukom kaba isaj medbha kit khot ka HYDC kila yo bat ya kate ka kali ha ka janmir jong ka ar pandai teri unai tung ar hajar ar penrio ka ba kila keno ru bakala kit palat pot iki masi bakai be an bat ru kinong yalam kate ka seng kila dawa baka an ka de ban pensitom mardor iki badon kti katkum ka an yada yaki mran kinong yalam ke HYDC hadien kane kila IT no sikibor pulet ya kate ka kali rengkat bagi te gimasi bat bu ru ya kajing ujor persya iki badon kti daga baken no ru bana kajing lap jongki kita iki masih kidon hadu khat ar teli bat la syuthnyan yaki hapo ka Mahindra pickup ka bahe tang kumba ar kubik meter AA ka HYDC kaloong bakam so ya hab ya kani kajing pen khen an ka balong persya ika Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 ka Transports of Animal Rules 1978 bat kiwe ki kendon an ki basendrom ya ka jingket ya kimran kini ki an ki ptha badai ban ai ki masi ka jaka ka babiang ka leer ka babiang bat ka jing ai bam bat ha ka por bakiken Nakalian ka jungi kung ka HYDC mata ka Janmin ilayo banbat ya ka way ka kali ML not san ka AD Sunway not pra ka bakit ya ka masi nilap na ka po siya ka por kung ka kanhun nilap ka jing kayitu masi na ka po siya por kalong palat itu kata ni kalong kajing kalong ka ega bagi susi adu kata kajing tudor jong kadok masi ha hari kasih jungi te nakalian ka jungi ni pada modori ki briu ki badan hakabor ka thoti namar balay ngiyo i nakapo siya kapor kajing kayitu hane hapo ri kasi kala akta nam ta uduk usuk orang lijuk ti jong kari kasi jing kado masi kala rem hadu kata try ki pai ba aksel tu kado te nakalian kajing kum krum ta kami ilayo ya kaban empat ikani kali bat nila de pan register case persya hapo jong kamawar keneng police station te katkum kane kangila ujur persya katkum kane ka katkum kane ka an ka bang ka the Prevention of Cruelty to Animal Acts 1960 kani ka an ka kan sipang kajing transport ki animal rules 1978 kani ka kan siya kajing long ka long persya na makimasi kajing tap yuki do ka long be an te ngi kajing start jong ka police department kuno bala ki bi jong an je bat ngi kan tujur ya ki bi ki badon ka bor ki bi kin sim chia ki pai ba jong kari kasi jongi habang ibam ya kado masih kimno cuman cin amar balik wadah kalau kebatai do yang bam yang persya ya kan dan kalian kajing kung turun dia kata min pedram do dia kata kuat ini badon kabor kecim kia ya kan kumno kado masih kan kiu do ndrus pa tam denan kalau kajing kia ngin lapi dia bukan kiu do kado masih kado kata-kata ada umdan makran ni hapan ni kung kanu ni hapan mi sepati kade kajing sedang let's say la kim kia what ikaban yan Shadu ki bor ki bakam ha shalor ngi ban RTI lut ya borok ki sem ki borok nero ngi ban wad RTI but nya ban sim kum tap tan bani kudu bat u minister jong ka biniteri ba san bo shilad ngi ya kudu kata kata na kalim jikum ka kanhun kata hi kubli shibon